گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. بی سجده به درگاه خدا راه نتوان یافت. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. گنجینه در این عالمی ویران نماز است. توحید بود باده و پیمان نماز است. گنجینه در این عالمی ویران نماز است. توحید بود باده و پیمان نماز است. به سجده به درگاه خدا ره نتوان برد. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. استاد همین آرامش اویله، سالم بودن اویله، یعنی که میگوید اگر که اویله سالم باشد، اویله آرام باشد، کشور هم آرام است. وقتی که در خانه ناآرامی باشد و دیگر، یعنی در ماه طلاق به نهایت زیاد شد. بخصوصا همین مدت به حساب، به نهایت به حساب است برای هر چیز و نوچیز و دیگر. چندین سخنها کردید در شبکه اینترنتی هست، دیدیم و همه، حتی هر کسی که قوت دارد و مهارت و چی دینی و چی از روی روانشناسی هم حرکت دارند که به خاطر سرجم کردن. ما یک نقشه داریم در شبکه اینترنتی، میخواهیم که یک سامانه باز کنیم و که پیدا کردن جفت ها. این چیزا در مجله ها بود و یا پیشتر ما در چندین جایهای وی دیدیم که همین طور هست. برای چی؟ برای اونه که تا همین روزه یاد ندارم که چندین نفر به ما گفتگیان که یگان کس باشد اگر شوهر کنیم، همین زوره میکنند راضی هستیم که کل از کور است از همین خانه بریم، یعنی از خانه خودشون که دوباره آمدن یا با ینگه ها وینه یا که تا پدر و مادر هست بعد از سر پدر و مادر کوچه میمونه یا یک برده نان یا فرزندهاشون، این شما خوبتر میدونید. اما بسیار هستند زوره میکنند باشن اگر وی کنیم، اما نازکی هاش بسیار است داریم. شما خوب درک کردید. از این سبب شما پیش از همه با ما چی توصیه داده میتونید که در همین بابت چیکار کنیم؟ در شبکه اینترنتی گذاریم یا من نمیدونم فقط مردینه ها رو گذاریم، میگیم که همین مرد میخواد که عائله برپا کند، این اون، یا که زن ها رو خیلی میدون عکساش نمونیم، چی ها رو اجازت میتید دین عموما در همین برنامه کنیم یا نکنیم. برزم این میدونیم که به نهایت نازکی ها دارد و حتی رفت و اگر یکون عائله جدا شود میدونیم ایدار ما میشویم، اما برزم این باز کار خیرش بزرگتر است. давай поженимся гуфтаги як барнома дар умум мумкин аст, мумкин ҳаст, вале дар шариат як суханай мега ҳар як ҷое ки иҷозатай таги ӯда бо як кароҳиятай. акум менталитето фарқ мекунанда диловар. чӣ гунае ки дар мулкҳои дигар ҳаст, дар худомон ин чиза яъне барқарор карданаш мушкилотҳои зиёда мегзарӣ, лекин мумкин дар ахир натиҷа тия. ҳадисҳо мо дорем аз пайғамбармон ки дар 5 чиз агарчанде ки саростимагӣ аз шайтон аст пайғамбар мегӯяд, лекин дар 5 сурат инсон саростима бошад, ин суннате аз суннатҳои пайғамбармон аст. яке аз онҳо чи аст? яке аз онҳо
دخترро ба шавҳар баровардан бисёр ба суръат наистем хайли духтарам бачам чӣ корш беки шавҳара оли чӣ дар корай оли кухаяк бес оли фикр мекунем ин як чиза туғёни шаҳват меган ки ин боис мешавад ки оянда бисёри аҳмо орзуҳое ки калонтарҳо доштанд онҳо бо ҳамин мақсаде ки дар пеш гузоштанд оли бачам мешавад ин орзуҳо иваз мешавад зеро ки ин чизе нест ки ира шумо мақсад ҳабсш кунен барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар шариати мо як чиз аст ризоги падару модар ё огоҳ кардани падару модар ки ман ба шавҳар мебароям ё ман зан мегирам мега падару модара ҳатман аст ки огоҳ кунӣ ҳамин огаҳиро онҳо бояд дошта бошанд яъне ҳамин гӯем бедуои не ки онҳо намешавад ку намешавад ки мо бепадару модар фарзанди ӯро мақсад бо нафаре шинос кунем ё бо нафаре мақсад ҷуфт кунонем инда падару модар нақши муҳим мебозад зин лиҳоз аз нигоҳи шариатгирӣ мегӯяд ла юҷбиру болиға ибораи фиқие ки мо аз фиқи бигем ҳанафии худмон мехонем падару модар ҳақ надорад ки духтара маҷбур ба шавҳар барорад ё бачара маҷбур зан тияд падару модар ин ҳаққа надорад яъне дар интихоб фарзанд худош соҳиб ихтиёрай дар ин сурат дирӯз ҳам як духтар бисёр гирья кард гуфт ки падару модарам ба зурӣ маро шуданд ман намехоҳам ман чӣ кор кунам нафароне ки ҳастанд хусусан занҳо чӣ гуфтанишон доред дар ин ҳолат афтоданд чӣ кор кунам ҳам падару модар мехоҳад ба зурӣ ба писари дӯсташ тиҳад ба ягон бой бача тиҳад аммо духтар намехоҳад чӣ кор кунад инҷа агар ба шарте ки агар шарти қон агар гӯем аз нигоҳи шариат бештар ҳамаи корои мо аз нигоҳи шариат қатъӣ мебинанд аз нигоҳи ман дунявиша намедонам ки духтарои мо аз нигоҳи дин дар қонуни оилаи мо чӣ гуна аст ҳақ дорад бе падару модар ё ҳақ надорад ша намедонам лекин аз нигоҳи дин духтар да ҳақ надорад падар ва модар ки маҷбур нафареро гӯяд ана ҳамин каса ту бояд бо ин зиндагӣ кунӣ хо бача бошад хо духтар ҳақ надорад ин ҳуқуқа аллоҳ ба инҳо додагӣ нест барои ҳамин бин мо ҳадис дорем мега ло тоата ли махлуқ фи маъсияти лхолиқ вақте дар коре ки иҷозати холиқ иҷозати махлуқ мешаваду лекин холиқ дар ин розӣ нест мегам махлуқ итоат накун зеро чизеро ки худо медонад махлуқ намедонад падару модар мақсадеро ки онҳо доранд фақат мақсади худшона медонанд хоҳиши духтар дар пеши падару модар ҳеҷ арзиш надорад намедонанд ки ин хоҳишай ки зиндагӣ ранг мегирад зиндагӣ зебо мешавад бисёре аз нафарҳое буданд ки манам мисли шумовори муроҷиате ки боз дар ман мешавад диловарҷон шумо бо ман бошед мебинем боз ҳаст мақсад духтарое ки мегӯянд хотири падару модар ман шавҳар кардам вале аз бас ки дилам ҳаминро дӯст намедошт муддате баъд ман аз ин ҷудо шудам дар ин сурат духтар чӣ кор кунад ҳозир мисол ҳамон духтаро баромаро шо дорад ана падару модар ӯро ба зурӣ шавҳар дода истодааст духтар мехоҳад аз мо шунавад ки чӣ кор кунам гурезам сухани падару модарро рад кунам чунки аксар падару модар як вай дорад хеле шавҳар кунад баъд нағз мешавад шавҳар кунад одат мекунад ҳамин духтар дар ҳамин ҳолат фаромад чӣ кор кунад дар ҳамин ҳолат вақте ки бинем ки ман гуфтам ки дар дин иҷбор кардан нест маҷбур кардан нест яъне
духтар ва писар донанд ки ин ҳукми дин нест ва коре ки падару модари ваям мекунад ин кор хилофи гуфтаи худо расул аст. аз ин лиҳоз вақте чизе ки имкониятеро ки шариат ё худо ба ин духтар бача додааст ин меҳрубонӣ аст, ин хайр аст. агар ҳамин духтар ҳамин меҳрубонию хайра агар қабул накунад чӣ ҷабре ки пагоҳ мебинад худша маломат кунад. падару модар ҷои худша дорад. мо дар бораи падару модар ҳар ҷо ки шинем мардума мегӯем ин аз муқаддасотай. лекин падару модар бояд дар масъалаҳое ки худованд инҳоро мақсади имконията надодааст, инҳо ҳам бояд ки ҳеҷ вақт аз пеши худ коре накунанд. ва фарзанд ҳақ дорад ки бигӯяд падари модарӣ дуо мекунӣ, оқо мекунӣ, пешум мекунӣ, ҳар чӣ мекунӣ, ман ҳамин сухани тира қабул надорам. агар ҳозир ҳамин духтар аз манам бошад диловар, ин шариатай. ман як нафареро ёфтам ки гуфти шумо ҳофизи қуръонай, ҳама шароита дорад, лекин духтари ман вая қабул надорад. бигӯяд падар ман қабул надорам, ман ҳақ надорам ки бигӯм бачаме аз ҳамин рӯз эътиборан та дигар фарзанди ман нестӣ. агарчи ана ҳамин чиз гӯем миёни фарзандои моро шикастяги ана ҳамин аст ки шир мана мебахшумад, шир мана мебахшумад, ту ақл надорӣ. ин хел гуфтан дар кор нест. дар ҳамин сурат духтар ҳақ дорад, дин иҷозат медиҳад ки ба падару модар дурӯғ гӯяд, масалан тарсонад. яке аз рӯяш мисол гуд ки агар диҳед ман мегурезам, агар диҳед худкушӣ мекунам, ё агар диҳед ягон тарсонад, аммо ба ин ният, яъне фақат барои тарсондан иҷозат медиҳад. иҷозат аст ки бин дурӯғ агарчи дар шариат гуноҳай, вале боз ҳам бинин мегӯяд барои ду одами малола оштӣ дарондан пеши диловар меяд. як кас мегӯяд амин ҳоҷи мирзо ҳар чанде ки дар нисбати ту пурсидемуш фақат ай шумо васф кард, агарчи ҳоҷи мирзо фақат тара сиёҳ кардагӣ буд. ё меоянд мегӯянд ҳамин диловар не ки фақат ай шумо мақсад васф кард, агарчи диловар моро сиёҳ кардагӣ. лекин барои ҳамоҳанг шудан, барои дӯст шудан ман ҳамин суханҳоро дар байн гуфтан мегирам то ки байни мо дӯстӣ шавад. бин шариат дурӯғ мегӯм, лекин дурустай мегӯям, бугӯ дурӯға то инҳо мақсад хубӣ шавад. барои хубӣ шудани ана ҳамин ҳолат ҳам ки ман духтар гӯяд ки падар азият накаш, ман ба худам дорам як нафареро ки ман бояд бо ҳамӯ хонадор шам, ҳозир аз ин кортон даст кашен, баъду маслиҳата мекунем. ё гуфти шумо мақсад ман агар ҳамин корро шумо кунин ба фалон фалон корро даст мезанам. барои пешгириш бисёр хубай, бисёр хуб. падару модаре ки нафаҳмад баъд ин масъалаҳоро матраҳ кардан дар кор. лекин худо кунад ки падару модаро бофаҳм бошанд. чил падару модаре ки дили ту ба зиндагии фарзандат намесӯзад, ҳамин сӯхта най, ту бояд ҳатман фалониро бигирӣ. барои чӣ? барои чӣ? барои чиша вай медонад, падару модар медонад, духтар намедонад. аз ҳамин лиҳоз манам мақсад хоҳарора, додарора ман таъкид карда будам қабланам, шояд хай садои манам ба ҳама гӯш нараса, лекин дар инҷа ихтиёр доранд. ихтиёр, лекин ихтиёрам ба худаш, ҳамин демократиям ба худаш ҳад дорад. демократия ин нест ки дигар ҳар чӣ хоҳӣ кардан гир. ин нест ки ман мисол ихтиёр дорам гуфта касеро ки хоҳам гирифтан гирам. ваям дидан дар кор, дар интихобам ман бояд донам. вақте ман духтарма касеро метиҳам бояд донам ки вай кӣ аст. мепурсем ку ягон ҷо хондай бачам, хоб чӣ кораӣ, хона дорӣ, рай кор дорӣ, зиндагӣ дорӣ, ва як омӯхтан дар кор ку. ин хел бурда дасти ҳар кас нам, вале ҳамун хоҳише ки духтар дорад мегӯй майлаш бачам ку ман мешинем як ҷоя меомӯземаш. агар ҳамун
дуруст бошаву арзанда бошаву мувофиқ боша бачам мо ҳам бо ту ҳамроҳ инушам лекин дар инҷа дар кор акун лаҳзаи асосӣ бо тариқи конкретӣ ба мардум ба падару модар ба дӯстон ҳар нафарое ки ҳастанд чӣ гуна расонем чӣ гуна пешгириро кунем аз талоқ масалан ҳамин дидем муаммои талоқ худаш маълум аст нофаҳмоиву дигар дохои рӯзе ки барои андак чиз парво надоранд ё ҳаст сабабҳое ки дар зиндагӣ бисёр дидем падару модар монеъ мешавад ҳамин дар зиндагӣ духтар ки дод монеъ мешавад мебиёд ҳар коре ки хоҳад мекунад ҳамин барои пешгириҳош чӣ бояд кард ки масалан як кас шунаваду гуд ки ҳамин дӯсти ман ҳамин тавр аст то ки ҳамин маслиҳат диҳад пешгирӣ кунад ё ки гӯяд ки фарзанди ман дар ҳамин ҳолат аст пешгирӣ кунад ҳар нафаре ки мешунавад чӣ дӯсташро чӣ фарзандашро чӣ пешгирӣ кунад барои ин масъалае ки баён кардин чӣ гунае ки шумо гуфтин мо як канал бигем ё як шабакаи барои ҷуфт кардани духтарҳову бачаҳо ман як рӯз як барномаеро хондам дар шаҳри Таиланд ки шумо медонед аксарият будпарастанд барои он ки як нафаре хонадор шавад мегӯяд 6 моҳ аз таълимоти зиндагӣ мехондаянд сертификат мегирифтаянд барои барпо кардани зиндагӣ дар Таиланд 6 моҳ инҳоро меомӯзанд ки зиндагиро тай кардан ин бисёр мушкилотҳо дорад зеро ҳавои хонаи ту дигарай ҳавои хонаи ман дигарай аз як ҷо ба як ҷои дигар рафтан бин ҳатто сафар мекунӣ бемор мешавӣ вақти хонаи як каси дигар медароӣ тамоман дар унҷа оҳанг дигарай фикрҳо дигарай барои ин ҳатто бин дар Таиланд меомӯзонанд 6 моҳ ҳама ҷиҳатҳоро ин одам мукаммал мешавад сертификата мегира пага агар шавҳар карданам киши дори сертификат ҳаст шавҳараш метиҳанд бин меомӯзонанд зиндагӣ оинаи бешу камист ҳар шабе дар осмон ситора нест ин бисёр тай кардани зиндагӣ боз дар ҳамин мулки мову шумо мардуми мову шумо ман чӣ чизҳое дар вохӯрдагиам дар чӣ зиндагиҳое дахолат кардагим ба худо ҳамаи инҳо да агар ман ин агар китоб кунам як китоби чанд сад варқа мешавад филмш кунем чанд серия мешавад лекин вақте мерай нигоҳ мекунӣ ҳайратда мемонӣ ки сурати одаму лекин ақл дар ягон вуҷуди ҳамин одам агарчи калонтарай бисёр фарзандои мо ҳамин бачаи ма вақте зан мегирад ҳамин дилаш пури хурсандиай лекин инҳоро халалпазир қувваи сеюм мешавад аз тарафи духтар аз тарафи бача ин рӯзҳои арӯсиву шаҳӣ бисёр рӯзҳои ширинанд биниҳоят якдигарро дӯст медоранд ҳар чизе ки сабаб шуда бошад муҳаббати ёра мехоҳанд дар ҳаққи якдигар хизмат кунанд ҳар як боре ки якдигарро механданд мебинанд ҳатто бо ҳамун агар яке падару модарҳои амтари принсипнок бошад ҳамун хандаҳошон бо дигар ҷош иваз мешавад дар пеши падару модар мисол наметавонанд хандида ки вая нороҳат мекунем ай нороҳат мешавад олон ки ман шахсияти ман ба худо вақте бинам агар ҳамин лаҳзара бисёр роҳат мекунам ки вақте фарзанди ман бо занаш мешинанд бо якдигар суҳбат мекунанд бигзор мисол ҳамин чиз дар бисёриҳо бошаду вале диловар боз мегӯям мо ира ҳал карданаш бисёр мушкил аст даҳҳо сол мо дар минбарҳо будем аз онам ҳозир бо дар интернетҳо гузаштем ҳамин мавзӯъ бисёр мавзӯи вазбин аст хоҳ аз тарафи бачадор хоҳ худи бача бин ҳамо
عامل‌هایی که سبب ویران شدن می‌شود. بچه تیار نیست، دختر تیار نیست برای زن و شوهری. همون یک مقاله تاجیکی داریم که مرده با کفن سفید شادی داره، لیک ای عذاب گور درک نداره. اینها هم همین فقط فکر همون جاگه خواب، همین زنگیری فکر میکنن همین قدر زندگی عبارت همین باشه. لیکن پشت این در چی ها هست، از اینا فرزندای ما تیار نیستن، آگاهی ندارن. فرزندا رو تیار کردن در کار که همین مرحله را باید بگذرن. مثلا انا озир фарзанда озир ягон нафар тамошо дорад. фарзандашро мехояд доладор кунад. нишонад гӯяд ки бачам ёки духтарам чӣ бигӯяд? кӯтоҳ масалан. хоб мисол меомадам пеши оишаи модармон. духтар шавҳар карданда чӣ мегуфт? оиша, ту аллакай бархурдори аз зиндагӣ, ту аллакай фаҳмиш мо пеши ҳар кас намерем. мо пеши нафаре мерем ки мо аз ӯ чизе бардошт карда битонем. барое ки пеши ҳар кас рафтан ин маъниам надорад. бин хос пеши оиша меомадан. оиша мефаҳмон ки аввал чизе ки мегуфт ки ҳаққи шавҳар бисёр баланд аст. бисёр ҳаққиш баланд аст. мақсад хоҳар мегӯфт манам занам ту ҳам зан, лекин ин ҳаққа аллоҳ муайян кардааст ки ҳаққи шавҳар ҳаққи баланд аст. намебинӣ ки ҳатто дар тоҷики мо ҳозир зани худат ҳозир хонашон раҳкӣ шавад, ай падару модараш мепурсад ё ай худат? ай шумо мепурсад диловар иҷозат ҳаста ки ман хонаи падару модарам равам? ҳол он ки агар барои духтар гирӣ падару модар аз шумо да наздиктарай. вале ин ҳуқуқи шавҳара баён мекунад ки бин аз диловар мепурсад, баъд пеши падару модараш меравад. ино ҳуқуқҳоанд ки бояд ин ҳуқуқҳоро бояд ки занҳо ба духтаро фаҳмонанд. моҳо ҳозир камтарак ҳамин чизда аксша дорем. духтаракомона фақат ва фақат ана имрӯз зангирӣ аз рӯи сурат шудааст гохи. мега дар кадом мамлакате ки зана аз рӯи сураташ баҳо додан, марда ка аз рӯи пулаш баҳо додан, вой ба ҳоли он миллат, вой ба ҳоли он миллат. зеро ки ин сурат ва ин сарват инсона хушбахт намекунад. аз ҳамин лиҳоз шайх саъдӣ рабин чӣ мегӯяд? мегӯяд занеро ки ҷаҳл асту норостӣ, бало бар сари худ на зан хостӣ. агар зан бо ҳамин хулуқ, бо ҳамин феъл вақти хонаи ман ки омад, вой ба сарат ки ту зан наовардӣ, ту як бало ба сари худ овардӣ. бар ҳамин ҷавонои мора диловар ман мегӯм ки ин чизи ҳозира 5 минутаи мо нест. барои ин мардако дар Таиланд мактаб кардан. мактаби аз роҳи зиндагиро гузаштан омӯзондан 6 моҳ. бигзор дар моҳо агар мактабам ки нашавад, ҳадди ақал ҳамин иҷозати фаҳмондадиҳӣ шавад, то духтарои мо, бачаҳои мо аввал ина гузаранд. вақте меомадан мегуфтанд оиша, оё ман ку бибин ки ман тайёрам ё тайёр нестам. як ҷавон ба мо навишт, гуфт ки дар бораи меҳрубонии зану шавҳарӣ ки гап задед, як рӯз гуфт тасодуф ҳамин гуна ҳамин чашмаки ман чашмаки ту бинам ки ҳамсарам баромад, навакун зан гирифтан, ҳамин пойпӯшиҳояшро гирифтам, мегӯд наздаш мондаму сар бардорам, гуфтам ки аз он ҷо модарам дид. гуфт ки аллакай лох кард. дар гуфтор диловар вақте шумо ин ҳикояро бикунин, хандаовар метавад, лекин мо барои бояд гирия кунем, на ханда. агарчанди хандаовар аст, вақте ман механдам ё худат механдӣ, ин маънои ира надорад ки ин кори
همان مادر بسیار کار خوب. ولی گریه ها هم چند نوع می شود. گریه ای هست برای ترس خداست، گریه ای هست که از روی ریا هست، چشم میگیره و در دل مقصد دیگر است. گریه ای هست که برای درد میگیری، گریه ای هست که برای مبلغای گم شده گریه میکنی. بله، ولی خنده هم این است. خنده ای هست که ما میخندیم نه به خاطر آن که وقتمان شاد شد. این خنده ما معنی را ندارد، بلکه این خنده ما معنای او را دارد که ما کجا رفتیم، چرا دعواهای بی پایه داریم. پیامبر دلاور، پیامبر نفری که تمام همین مردمی که در روی دنیا ای غیرت و ای ناموس و ای ننگ گپ میزنن، معلمش همون کسای، معلمی ناموس، معلمی غیرت، معلمی ننگ، همش همون کس. وقتی پرسیدنش کی را دوست می‌داری؟ گفت عایشه را. گفتن مقصد من مردکا، گفت پدری عایشه را. حاضر ما میتونیم خودمان در یک جا شینیم یک کس گویا که کی را دوست می‌داری؟ بگیم که زن ما دوست می‌دارم، نامش نگیریم، بگیم که زن ما دوست می‌دارم. نمیتونیم. گویا که حاضر این، اگر من گویم که زن ما دوست می‌دارم، این معنای او را دارد که من خیلی و خیلی بگیم جرأت غیرت نداشتم که این زنش دوست می‌داره. پیامبر بی جرأت بود، پیامبر بی غیرت بود. حال آنکه قرآن چی میگه؟ و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحی. چیزی که این میگه ما میگیمش. ای پیش خودش زبان کشاده نمیتونه، ما میگیم این میگه. پس دوست داشتن این زن خدا میگه دوست بدار. بین من در نکاح ها میگم ای برادرها، ای جوانا، لاف میزنین سنت پیامبر است، فعل پیغمبر است. من یک سنت شم میگم برای شما. میگه عایشه مادرمون یک گوشت استخوان داره، میگرفت و گوشتاش میخورد، یک قسمتشو در زمین میماند. پیامبر همون استخوان گوشت را میگرفت، دوام میداد. آیا پیامبر این نشانه گرسنگیش بود؟ کردار پیامبر همه تربیه، مقصدش خوردن این معنای ای را دارد که وای به زن احترام داره. وای در زیر آیت و عاشرهن بالمعروف، به زنها زندگی خوب کنین، خدا میگه با این آیت کار میکنه. پیامبرمون در بین گویم پیشی بری عایشه سرش میموندن، قرآن میخوندن. بینین در بغل پیامبر سر میمونه. کنی امروز جوانایی که دعوای سنت میکنن، کنی پدر و مادرایی که دعوای دین میکنین و 5 وقت نماز میخونین، آیا همین کردار از بچت بینی باید تو غضبناک شای کاری را که پیامبر کرده است؟ یا اینکه بگوی بسیار الله را تشکر که بچه من پیروی از پیغمبرش داره، چقدر زندگی خوب داره بچه من. برای همین پیامبر یه حدیث دارد، جناب نسایی میارد، میگه کسی در دهن زن یا مویز ماند یا مویز. ولی من را در کیناهای همین روسی میبینم و اروپایی میبینم که یک قشقه قطی مراجنی را میگیره دهن زنش میمونه. پیامبر با هوس تماشا میکنیم، مقصد میاره میبینیم. با ممکن بعضی ما نفرت هم کنیم، بگیم این کاری داره ای رو بین، این چی کاره؟ پیامبر میگه یا مویز اگر در دهن زن مردک به دست خودش ماند، بهتر است که از هزارها مبلغ در راه خدا صدقه میکنه. هر کسی تماشا دارد خودی حاضر اگر باز کند باز دیگر است. مویز نکوید، هر چی که است، هر چی که باشد. این معناش چی است که معناش انمون شیر و شکری که میگیم، انمون زندگی را با شیر و شکر مبدل کردن. شما اگر خواهید که انامین زشتی ها، همینه که
дар чеҳраи вақте ман духтарма хабаргирӣ мерам хавотир мерам, ба тарс мерам. яке нараву духтарам мақсад чашмош пури об боша, нарам ки духтарам мақсад ягон мушкилоте боша. ман ба тарс мерам, агарчи дастон пур, ба як умеди калон духтарма хабаргирӣ мерам. лекин аз ҳамин офате ки шумо гуфтен хуштоман, аз ҳамин балое ки шумо гуфтен хуштоман, аз ҳамин гӯем ман инро чӣ гӯюм, ҳамоноиш ки агар дар ҳамин кор даст доранд. ман инҷа истисно мекунам хуштоманҳое ки мисли модаранд. лекин анамин мусибата вақте боло меоранд, инҳо модар нестанд. инҳора садқаи номи модарӣ кунад. вақте ба фарзанди мардум неф, ин фарзанди худатай. вақте ту раҳм намекунӣ, вақте ту принсип бо мемонӣ ки бо ин зиндагӣ намекунӣ, ира садқаи номи модарӣ кунанд. ин хел модара ном шуда дар ин қавс гирифтам дар кор. диловар масъалаеро ки шумо гуфтин матраҳ кунем, ман иншоалло гумонам ҳамие ки мақсади шумо рӯшанай, мақсади шумо софай, мақсади шумо покай гӯем барои барпо кардани як ҷуфти муносиб. вале боз дар инҷа ишора мекунам ки баъзе ҳамун гуфти но меган, ҳамун нонора бояд ба назар гирем. баъзе нозукиҳое ки ҳамин барои ҷуфтҳои мо лозим аст, шумо иро ба назар бигирен. шумо як одаме гӯем ки дар ҳамин байн як одами ҳамчун далолаткунандаен. пайғамбармон далолаткунандаро мисли кунанда савоб мегира мега. бар ҳамин вақте ки ҳамон духтар ё ҳамон бача сину солҳошонро менависанд, характершонро гӯем, хислатҳошонро менависанд, чӣ гуна табиат доранд, зана мебаранд алоҳидаанд ё бо хонаводаанд. хулас шумо бояд як чизе тартиб диҳем ки аз дохили ҳамон хо бача мехонад, хо духтар мехонад, як маълумоти комил бигирад. маълумоти комил бигирад. то қади ӯ дар кор аст мода, то ранги ӯ мода дар кор аст, то куҷо хондагиш дар кор аст. бибиненда ҳамаи ҳаминҳо мода дар кор ҳамаш. ва баъдан вақте ки шумо онҳоро бар мулоқот даъват мекунем, ҳатман намояндаҳо бошанд. намояндаҳо бошанд. бенамоянда, бешоҳид гӯем, ин кор пайдо намекунад он чизеро ки шумо мехоҳед. баъд ба ҷои хубиҳотон ё ба ҷои хостаҳои нектон мабодое ки бо дар ин байн ягон талотуми дигар ё ягон нофаҳмии дигар ё ҳамон нохубиҳое ки ҳамоно доштанд ҳамонро дар сари ту оварда задан, бо ба ин анҷом наёбад. мақсади мо ин аст ки ҳама тараф шумо ира дида бароен кори нек аст, кори хуб аст. бе шумо ҳам имрӯз ин корҳо шуда истаед. бе шумо ҳам баръакс шумо гӯё ёрдам мекунед. агар онҳо хилват кардистанд, на падар дорад, на модар дарак дорад, ҳеҷ кас, кор рафта истаед. лекин вақте шумо дар байн медароен, огоҳ мекунед ду тарафа, ин хизмати бисёр калон аст. аксари занҳои шавҳардор бениҳоят зиёд аст. яъне бениҳоят ки шуд шумо тасаввур кунед шумораша. ба меҳри шавҳар зор ҳастанд. зан мегиранд, аксар ҷавонони мо зан мегиранд, умуман як зарра меҳр надоранд. вақте ки дар шабакаҳои интернетӣ ҳастанд, ҳамон занон баъдан оилаҳои савримени ё ҳар чӣ ки мегӯянд, як кас меҳрубонишон мекунад, ӯ ниёз дорад, ӯ аллакай ба ӯ омехта мешавад.
صدها زن میدونم که همین صورت است. اما یک چیز رو درک کردیم که برای همین زنها این شوهرها باید خوب توجه کنند. این بی‌پروا میگردند، اکثرش خبر ندارد که زنهاشون با دیگرها خیلی میگن این فقط SMS است. چی گپ دارد؟ برای یک مهربانی زور هستند. من باور دارم اکثر وایها بوری هم نگفته است که به همسرش که جان، اصل، اونایی که برای دخترها میگویند. برای همون جوانها را باید خصوصا مردها در بابت مهربانی چی گیم در مدت مثال همین 2 دقیقه که تا که فهمند درک اکثر پروا نداره یا میگن که همین زن گرفتن تمام. نه، آخه ابلیس در 7 قبیله زمین استاد میگفت یک عنوان دارد، یک نام دارد، یکی او بس است برای که دنیا روای کردنش. و با از او چی به استفاده نبرد؟ ما نمیگیم که تلفن ها رو از دستشون کشانه گیرن، اون یراق است، او یک کارد است که در زندگی چگونه استفادهش میبرد. اما مهربان باید باشند. همین چیز رو ما مشاهده کردیم. همچون روانشناس دین چی میگوید؟ وقتی که گپ دلاور در سری مهربانی میرود، دوستداری میرود، نوازش میرود، وقتی شما میگوید دین چی میگوید؟ ای کاش اگر اینها از دین پیروی میکردن، ای کاش. زیرا دین میگوید که ما وقتی دین میگوییم خدا میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. شما خواهین که اگر از خوبی ها و شیرینی های زندگی کامیاب شوید، حیاتتان با حیات محمد مطابق کنید، از او درس آموزین. او باید چی گفت؟ از دنیا گفت من 3 چیز دوست میدارم. همیشه بوی خوش کنم، عطر استفاده برام و دستان بستگی، نماز خوانم پیش خالقم و 3م زن را دوست میدارم. دوست میدارم زن را. بین نگفت پدر و مادر را دوست میدارم، نگفت از خوردنی ها نام نگرفت، از پوشیدنی ها نام نگرفت. اینم حکمت دارد. من زن را دوست میدارم. ای کاش اگر اینا از دین کار میگرفتن. معلومات دینی ما همین است. تو میدونی که یکی از خلل هایی که محبت مرد از زن جدا میکنه همون دختربازی هم هست. اینم خلل وارد میکند که وقتی وای به هر خیلش داد و گرفت دارد، دیگر در نظر او این همرنگی وا نیست. زیرا کارهایی که در اونجا انجام می شود در اینجا انجام نمی یابد. اینم تاثیر دارد دلاور. اینم من برای فقط شما که شما همچه یک گوییم کارگردانین، شما باید که خیلی که گفتین که شما از هر نشستا باید یک بهره بختانم با گیرین. منم همینم، با شما نشستم یک بهره از شما میگیرم، ولی وای تاثیر دارد. چیزی را که از اونجا این انسان میگیرد او را از خانه گرفتن نمیتواند. زین لحاظ میشود که این را نوازش نکند، این را دوستداری نکند. و آنچه که از زن وابستگی دارد، ببینین شریعت ما میگد که زن باید دائم سرمه داشته باشد، دائم اسمه داشته باشد، یعنی دائم زیبا باشد. زیبا باشد. مقصدی من در اینها زیباگی ای. باید تمام آن چیزی را که دارد باید که در خودش همونها را همه را محیا کند و مرد باید با همون صورت زیباقتی وقتی می درآید قبولش کند. باید او در بیرون دید همین زیباگی ها را، در بیرون دید و دلش همون بیرون برد است. وقتی او میاد در خانه که ببیند از اونها در بهتر، بعد چی میگه؟ میگه که همون خوبش در پیشم هست. دیگه وقتی بیاد اگر ببیند همون مویهای بگیم همین تا هر طرف پرتافتگی، نه یکان شانه زدگی، نه یک بوی خوش، اگر قباق کشال باشه، اگر با مثال گفتی همون شیخ صدی یک گپ دارد
میگد به زندان قاضی گرفتار به که در خانه بینی در ابرو گیره. بیا که یک روی تاجیکای ما ترش میگن، یک روی ترش، یک روی پر ای ناراحتی، پر ای ناراضگی. خب وقتی ایرا که میبینی بعد دیگر خواهی نخواهی اون نوازش گم میشود. استاد یک مرد گفت که هر بار خانه میبیم با جای همسرم استقبالم گیرد، میگه ها نمک آوردید، نان آوردید، این آوردید. نه در آمدن معمای روزگار یگان بار میگه چهره کشاد خطی. همین ها سبب های از بین بردن نوازش ها میشوند که وقتی که ولی بینین من که جای گپ آمد شریعت تا همخوابگی را گپ میزند. میگه شما اگر خواهید که فرزندی سالم و صالح بیاید، مرد و زن باید که اول قبلا آبوزی کنن. خیلی عروس ها وانه میگن، میگه وانه بگیره باید، میگه یک آبوزی کنن، خداشونه خوشبو کنن. مردم قشلاق وهم زیر انا که بیننده وای میگه باید خوشبویی کنن. و پیش از همخوابگی پیامبر میگه نماینده میگه بفرست. رسول گفتن چیه نمایندش؟ گفت نمایندش این نوازش ای، بوسه کن، میساس کن، نوازش کن، زیرا همون همخوابگی هم بخش باید یک لذت داشته باشد. برای نسل خوب آمدن رو میگه باید مرد و زن حتی تیار باشن. این شوخی نیست دوستان. این چیزهایی هست که کتاب‌ها شریعت ایرا بیان کرده است. تا اینجا را باید نوازش ها، تا جایگاه خواب نوازش میگه. اکثر جوانو شرم دارد همسرش گفت که من تو رو دوست میدارم. ها البته شرم دارن. درست. همین ها را باید که همین برنامه‌های اگر ما و شما باشن، همین گفتگوهای اگر ما و شما باشن، یک چیز امید میگن. ما امید داریم که اگر شاید همون خوشتامن‌هایی را که ملامت کردیم، پدرها و مادرهایی را که بی عقلم گفتیم، ممکن اینها سر همین آیند که خیلی درست میگه داخل در این ترازوی عقل سخن میره. سخنی این همون میگد که بزرگان میگن که شیخ سعدی میگوید که یعنی بزرگی با چی است؟ بزرگی مقصد این با سال نیست، بر عقل است. عقلی کسی اگر بزرگ باشد سالش اعتبار نیست. معنی را ندارد که پدر و مادری من از من با عقل باشند، اگرچه این گپ بسیار سخت است، بسیار سخت است، لیکن عقل چیزی خدا داده که میتید نفری را که ببین در بین همون قدر داری، تو مثال 5-6 برادر داری، لیکن در بینش یک نفر یا 2 نفرش با عقلن که کارا پیش میبرن، زندگی را بسیار خوب میکنن. برای همین ما هم پدر و مادر ملامت نمیکنیم. من زبانم سوزه که من پدر و مادر ملامت کنم، زیرا ایرا الله وصف کرده است. ولی همونهایش که حقیقتا فهمیشاشون کم است، باید از این برنامه های ما اونها یک چیزی در زم کنن. این است مقصدی من دلاور. استاد راستی گپ از صحبت بسیار خوشم آمد، بسیار به نهایت. رفت و اگر دانید که همین روز آخران روزتان است، دیگر روی دوستان نمیبینید، فرزند، خویش و تبار، نزدیکان، همین با تمام وجود هستی انسان حس کند که همین روز آخران است. به مردم چی نصیحت کردنی بودید؟ مردم رو چی میگفتید اگر دانید که لحظه های آخرتان است؟ در این برنامه ما دلاور بسیار سوال های پیدا شد که من در ذهنم نبود که از شما این سوال ها بر من می شود. در ذهنم نبود، ولی این سوالی که الحال کردین من در یک
گفتنی‌های خونده بودم که دانشمندی از نفری سوال کردن. گفتن کدام روز کدام عبادت بهترین عبادت است؟ گفتن همون عبادتی که یک روز پیش از مرگت باشد. گفتن حضرت ما نفهمیدیم سخن شما را. من از کجا میدانم که فردا میمیرم که امروز عبادت کنم؟ گفت پس امروزت را آخران روزت بشمار. مقصدی من گفت این است، یعنی اگر من دلاور دانم که پگاه روز آخرانم هست، گفتنیای بسیار دارم. اگر دانم که فردا من نیستم، اول آن چیزی که من گفتنی دارم شاید بالاترشم همین باشد که مردم گویم که ترس خدا را برای خودتان پیشه کنید، زیرا در زیر کلمه ترس خدا همه خوبی ها نهفته است. همه خوبی ها در زیر کلمه از خدا بترس. شاید سخنی من، شاید من خانواده ما همه را در آغوش بگیرم، چیلی که پیامبر امام حسن امام حسین پیش از آخران لحظات در آغوش گرفت، بوسه‌شان زد. منم شاید هم اکشون در آغوش بگیرم و گویم که زندگی کنین به نام نیک، به نام نیک زندگی کنین، نگذارین که از ما نام بد باقی ماند. سخن فردوسی: جهان را یادگار است و ما رفتنی، زی مردم نماند بجز گفتنی. به نام نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید تن مرگ راست. شاید من همین را گویم دلاور. به تمام برادرانی که از این برنامه ما پیگیری کردن، پیگیری میکنن، من گفتنی هستم که من شما را دوست می‌دارم، من شما را احترام میکنم و امیدم بر همین است که آن چیزی را که گفتم صرف به خاطر خدا گفتم، خاص به خاطر خدا گفتم. ای کاش چگونه که ما را از داخلمان این سخنها بیرون شد در شما هم داخل شود و شما با این گفته ها زندگیتان خوب و نیک گردانین. الله همه شما را هر جا باشین پناه رحمت دارد و عصمت دارد، در هر دو پناهش نگهبان باشد. و از دلاور همچو برادری ما، همچو دادری ما، منم منتداری میکنم و بسیار تشکر با شما هم میگویم که در این کار خیر شما هم دست دارین. از ما هیچ شما هم در اینجا ثوابی کم نگرفتین، لیکن دلاور بود که ما آن چیزی که داشتیم به گوش کننده ها رسانیدیم. از شما هم تشکر میکنیم. الله برکتتان دهد. گمان میکنم از این صحبت ما یک نقطه هم باشد، یا اگر که از این صدها یک نفر هم به خود چیز بگیرد، ما خیلی خوشحال میشویم، چون مقصدی ما چنین بود. باقی خدا نگهبانتان. باز به کجا روان شویم و از کی مصاحبه گیریم، مهمون کی بشویم؟ خدا نگهبانتان تا برنامه دیگر.